Sanibonani, igama uLungile Khambule, ngiyajabula ukuba namhlanje. Namhlanje sizosebenza ngomnyaka wabantu ukuthi sobona phela ukuthi mawuphinda umnyaka ongaka uzothola umnyaka ongakanani, uyabo? Sino Amani la. UAmani unomnyaka obu-18. Futhi ke unosisi wakhe abambiza uDia, yena unomnyaka ongu-2, uyabo? Manje nokuzibuza nje ukuthi kahle kahle uAmani kufuneka ukuthi abe nomnyaka obungakanani ukuze umnyaka wakhe kuzophinda umnyaka kaDia kathathu. Yabo? Ngibhale phansi ke lo mbuzo wami. Sizozibuza ukuthi uAmani njengoba na 18 kufuneka ukuthi abe nomnyaka obungakanani kuze umnyaka wakhe kuzophinda umnyaka kaDia kathathu. Yabo? Ya, ngifuna ke manje chacha ingqondo, yabo? Ungaqabanga ke manje ukuthi uzophendula kanjani lo mbuzo lona mawubhekile nje ukuthi uzoqala phi. Into yokuqala kumele uzibuze yona ukuthi lo mnyaka lo esiufunayo uyini, yabo? Sifuna phela inani la lo mnyaka lo ukuthi uAmani mangaphinda umnyaka wakaDia kathathu uzoba yini. Ngakho sizobiza uY lo mnyaka lo, yabo? Lo mnyaka lo esiufunayo ukuthi uAmani abe uyiyo khona phela umnyaka wakhe uzophinda kathathu umnyaka kaDia, yabo? Manje sobhala ke ukuthi uY ke loyo. Okulandelayo mele senze ini isibalo esokwazi phela khona sizothola umnyaka lo ofunekayo, yabo? Fanele sizibuze futhi ukuthi uAmani uzobe sekana ngakanani mase sihlanganisa nalomnyaka lo esingakwazi. Lo Y, yabo? Manje ke sobhala ukuthi uAmani mase sihlanganise nomnyaka anawo nalomnyaka lo esingawazi uzobe seyana ngakhi. Imbuzo wethu futhi loyo. uDia yena uzobe nangakhi mase sihlanganisa nale mnyaka esingawazi. Sothi uDia mase sihlanganisa u2 years wakhe nalo Y. Sobhala phansi Dia. Sohlanganisa u2 years nalo Y. Kuze phela isibalo sethu sizoba isibalo esilungile kumele sithi umnyaka kaAmani kumele uphinda umnyaka kaDia kathathu kuze kuzolingana, yabo? Ingakho sizothi 18 plus Y umnyaka kaAmani ulingana no 3 siphinda phela umnyaka wakaDia kathathu bese siphinda u3 simphinda ngo2 plus Y. Manje ke khona sizothola phela ukuthi uAmani uzobe anangakhi mase uphinda umnyaka kaDia kathathu. Anithi umbuzo wethu bosibuza lokho. Manje ke sizophinda ke soxazulula kahle lesibalo sethu saka 3 ophinda ngo2 plus Y uyafana nokuthi sothini 18 plus Y ulingana no 3 ophinda ngo2 uzosinikeza u6, 3 ophinda ngo-Y uzosinikeza u3, sothi plus 3Y. Manje ke soxazulula nje kahle isibalo sethu into elula emele uyenze sosusa abo Y sibabeke ecaleni elilodwa. Ngakho ke sizosusa lo plus Y kuze asuke kule cala leli bese ke ukhumbule ukuthi futhi into oyenza ngapha kumele uyenze kuleli elinye icala, yabo? Sizosusa ke sithi 18 phela lo plus Y no minus Y bayasusana kuzosala u18 ulingana no 6 plus u3Y mususu Y oyodwa kuyosala u2Y. Manje ke sizosusa lo 6 futhi lo phazamisa ngoba sifuna phela uY asala ayedwa, yabo? Manje ke u18 mawususa u6 uzosalani? Uzosala u12. Labo 6 bayasusana ngoba vele besifuna vele ukuthi lo 6 asuke, yabo? Bese kuyosalani u plus 2Y. Manje ke ungabona nawe ukuthi manje impendulo eseyilula ungakwazi ukuziphendulela yona phambi ukuthi ubhale phansi, kodwa ke asihlukanise ngo2 sibheke ukuthi sizotholani. Sizothola u6 ulingana no Y. Sesiyithola impendulo yethu sesiyazi ukuthi iminyaka edingakayo ukuze uAmani iminyaka wakhe uphinda iminyaka kaDia kathathu, uyabo? Sesingakwazi ukufaka ke manje isibalweni sethu noma umbuzo wethu ngoba sesiyazi ukuthi kudingeka umnyaka ongu6 kuze uAmani iminyaka yakhe izophinda umnyaka kaDia kathathu, uyabo? Sisibheke kahle ke ukuthi simfake ke lo 6 esikhaleni saka Y
masifaka u6 esikhaleni ka-y sotholani sothi 18 plus 6 ulingana no-24 futhi-ke u-din uzoba nangakhi masihlanganisa u2 plus 6 uzosinezani u8 yo uyabona ukuthi ngempela vele impendulo elungile le ngoba u8 mawuphinda kathathu uzosinikeza u24 uyabo ngithemba lokuthi kukusizile kakhulu kuze sibonane futhi bye bye